Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu tsaniyatuh. Dineng panikah. Qaidah sekaping 2. Ma dineng bareng. Yustaratu se'isyarataki. Fihi dalemma. Ad-da'yino panapan antuaki. Fal khota'u maka dining keleroh fihi idlemma mubtilun panikah betul lagi. Al-amthilatu dining panika pansenapan contoh. Minha panika setengah dari amthilah. Al-khata'u dining keleroh min sholatil zuhri dari sholat zuhur ilal asri de sholat asar au aksuhu otabang sebalik khata' yakni asar de zuhur falau sholat maka lau lamun sholat basera orang az-zuhur ada zuhur nawiyan hale aniat al-asr ada asar lam yasih maka tak asa basera orang. Minha panik setengah dari amzilah al-khata'u dining keleroh min kafaratid dihari dari tebus dihar ila kafaratil qatli dak tebus mate minha panik setengah di amzilah al-khata'u dining keleroh min rawatib zuhri dari sholat sunat rawatib zuhur ila rawatibil asli de sholat sunat rawatib asar. Minha panik setengah dari amzilah al-khata'u dining keleroh min sholati idil fitri dari sholat telasan petra ila idil adha de telasan adha wa aksuhu ban sebalik khata' minha panik setengah dari amzilah al-khata'u dining keleroh min rak'atait ihramin dari 2 rakaat ihram ila rak'atait tawabi de 2 rakaat tawab wa aksuhu ban sebalika khata' minha panik setengah dari amsilah al-khata'u dining keleroh min shaumi arafata dari apa sehari arafah ila shaumi asyura de apa sehari asyura wa aksuhu ban sebalik khata' Qaidah nomor 2 engki panikah ma yustaratu fihi ta'yin
perkara se syarataki kudu ditentuake. Fal khata manabi kelero mubtilun hukma abatala, hukumnya batal. Munafajang duhur sewajib apa? Usul fardu usulli fardhu. Mun fardo pa iniyatin sunat kan harus ditentukan, maka hukum apa aja nggak duhur niat dah soal fardo pa niat son haria betal, walaupun fardo itu harus ditentukan. Jadi nak banyak contoh situng kelerong apa jang solat duhur dak solat asar. Oh tapi sebaliknya solat duhur. Setiap jang apa? Duhur. Leki pokok pak. Kalau solat duhur, mana ibadah orang solat duhur. Setiap jang du. Coba nih ada nih ada solat asar. Dia mau hukum solat dah. Lam yasih. Kenging lam yasih. Lam yasih. Hukum solat dah as. Setiap jang duhur kana. Usolli fardul asri Allahu Akbar. Pejeng duhur tapi niat hukum dah as. Otaba lagi asar. Coba nih ada tu. Otaba niat maghrib. Otaba niat isya. Otaba niat subuh. Maka hukum dah as. Walana duhur dan asar aja niatnya ditentukan. Harus disebut. Mun kelero, ya betul. Kalau nak konsentrasi mon apa jengru. Pejeng apa kok? Duhur. Nah kau kala Allahu Akbar. Pejeng apa gila ya? Boleh je ya. Kalau la iramu. Nomor 2 kelero dari tepus dihar, dak tepus maten dihar ya. Mada aki anggota tubuhna binena pada bi renggowana pada bi embuk tangan hedele pada bi embuk wah hari dia lo neng langsung jima apa boleh beda tebusan nah le tebusan aja apa boleh apa ada tebusan dihar bi tebusan mareen cuma bidan apa dalam ni niat per apa ada cuma ni tak ada niat umpamana apa adik salah apa ya sehingga nebus, kau nebus, adik masalah dihar, mada aki anggota nah bertenebi ini pada bibuk, ngoca sal nebus, ya engkau aniat tebusan dihar. Mun kelero niat engkau niat nebus sama ATN, hok mangkin, abale oleh, dia tak sah. Niat, jangan sampai salah dalam niat. Atau sebaliknya, tebus sama ATN, pas ya badak tebus di hukum mah betal. Masalah niat kafir ini. Nomor 3, apa jang sunat rawatib zuhur. Sebelum duhur, salat apa? Qobliyah. Semarin ada duhur, ba'di asar. Sebelum asar, salat ada salat qobliyah sebelum asar. Usul sunat al-asri, dia tahu. Kalau ada maharana pada barang bajang asar bersolat sunat. Ya apa? Ada usul sunat al asri.
Le apa jeng solat sunat dia, nang setiap waktu mare duhur, mare bejeng itu. Apa jeng son, pangoca usolli sunnatal asri. Padahal mare apa jeng tu, bener nih dah usolli sunnata ba'diyatin duh di koma batal. Nah, sunnatal asri, sunnatal qobliyatin duhri, sunnata ba'diyatin duhri itu diharuskan ditentukan di dalam niat. Mun kelero, nah. Paham? Nomor 2 kelero salat telasan petra, kelero udah salat telasan beri telasan apa? Usolli sunnata idil fitri makmuman. Usolli sunnatal idil fitri ngocak. Usolli sunnatan idil adha. Allah Akbar. Waktu beri salat sunat bet. Koma ta'as. Tapi sebalik laku bulan boleh, bulan Dzulhijjah, tanggal 10, telasan adha, panian usolli sunnata idil fit, koma ta'as. Nomor 5, kelero al-khotok min rok'atil ihrami ila rok'atil tawafi. Niat asolat sunnat 2 rakaat ihram. Usolli sunnata raq'atil ihrami, Allahu Akbar. Kan semestinya ada iya. Cuma apa kelihatan? Usolli sunnata raq'atil tawafi, Allahu Akbar. Koma ta'as. Tapi balik. So, nida lakar semestinya raq'at tawaf pas bada niat usolli sunnata raq'atil ihram. Koma ta'as. Nang berak je kena rakaat ihram, rakaat tawaf je nang Mekah, nang setingak bah. Iya, Madinah usolli sunnat rakaat ihram ada. Menyari lakoh. Usolli sunnat rakaat tawaf ada dina nang Mekah je sebadah. Mantar sedajana pada dapat agak iya kayak usaha. Iya, magelah usaha ada menegi air itu. Terakhir kelero niat apa sa are aro. Kelero niat ada apa sa are azu. Are Arafah bulan Dzulhijjah lagi badah apa sa are Arafah. Pak kelero niat apa sa are Azura padahal are aro. Koma ta'as. Tabang tempat are Azura. Cuma niat apa sa are aro. Wa aksuhu sebagai kejukan. Koma ta'as.